Pemirsa Presiden Joko Widodo ritatkala Hydropower Congress 2023 mausang iening gumine mangkin sayan ngewayahang sampun nenten landuh tur panas. Ini ke unicap anut adung sarang kahanan jagat baline mangkin antuk suhu maksimal 3 derajat Celcius tur kekeringan sayan ngelimbak kantos sasur kecamatan. Ngeranjing ring bulan November war sekali tali 3 likur kekeringan ring Jakat Bali sayan ngelimbak. BMKG wilayah 3 Denpasar ngodarang kekeringan mawawah saking 6 likur kecamatan ring wuku ke 3 Oktober dados sasur kecamatan ngeranjing ring November ne mangkin. Wenten taler wewidangan sanenenten manggih sabeh selami 100 likur rahina inggih punika ring Kubu Karangasem. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG wilayah 3 Denpasar Inyoman Gede Wiryajaya ngodarang Kecamatan Ring Bali saning ranjing ring peringatan dini kekeringan sekadi ring Kabupaten Buleleng nyayuben Kecamatan Buleleng Gerokga Kubu Tambahan Sawan Seririt miwah Tejakule. Selanturnyane ring Kabupaten Jembrane wenten ring Melaya Pekutatan miwah Mendoyo. Kabupaten Tabanan wenten ring Kediri Marge Penebel Kerambitan saha Tabanan. Selanturnyane ring Kabupaten Bangli ngelimbak ring wewidangan Bangli Tembuku miwah Kintamani raris ring Kabupaten Karangasem sekadi ring Abang Karangasem miwah Kubu. Kabupaten Badung memargi ring wewidangan Kuta Utara, Kuta Selatan mengui Kabupaten Klungkung sekadi ring Dawan miwah Nusa Penida. Wewidangan tiosan sani nampenin kekeringan inggih punika ring Kabupaten Gianyar sekadi Payangan, Sukawati belah Batu Tampak Siring miwah Ubud. Raris ring Kota Denpasar wenten ring Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Utara, Taler, Denpasar Selatan. Wiryajaya ngawawahin Kecamatan saneswe pisan durung kalintangin sabeh inggih punika ring Kecamatan Kubu antuk 100 likur rahina. Kubu Tambahan selami 100 kali dasar rahina miwah ring Gerokga selami 115 rahina. Ngenenin suhu maksimum udara ring Bali kantos 3 derajat Celcius. Duaning asapunika BBMKG Denpasar moliang gade saking data sane wenten yening wewidangan sani pacang kalintangin sabeh ring Bali ketarkayang selami tanggal siki kantos 10 November war sekali tali 3 likur inggih punika Kabupaten Tabanan, Kecamatan Pekutatan, Busung Biu, Seririt, Sukasade, Banjar, Petang, Abian Semal, Mengwi, Payangan, Tegalalang, Tampak Siring, Susut, Tembuku, Bangli, Selat, Sidemen, miwah Rendang. BBMKG wilayah 3 Denpasar Narkayang, sabah sidang lintang ring Bali ngawit ring tengahing November war sekali tali 3 likur, tur puncaknyane ring Januari war sekali 4 likur. Punika mawinan bencana hidrometeorologis kadi Blabar miwah tanah embit patut keyat nain. Wantah siki wenten zona musim inggih punika ring Karangasem sisi kelod, sani ketarkayang puncak sasi Sabah memargi ring bulan Februari war sekali tali 4 likur. Winata Bali Pos Nguningayang.